Nalazimo se na Dugonjićevom trgu. Dugonjić je bio čovjek koji je napisao prvi faktički mađarski roman koji se zvao Etelka. S obzirom da je bio rođeni Segedinčanin, njemu se grad tako odužio što je podigao spomenik i dao ovom prelepom trgu ime po njemu. Sa druge strane, Dugonjić je napisao čak i 4 udžbenika matematike i faktički brojne izraze koje se danas koriste u mađarskom jeziku, a vezani su za matematiku, on je upravo napravio. Tako da opet se vraćamo nekako na nauku i ako pogledamo zvanične statistike, vidjet ćemo da faktički najviše zaposlenih u Segedinu faktički ima njihov univerzitet, što najbolje govori da je to upravo pokretačka snaga ovoga grada, a sa druge strane, pored Dugonjićeve, kao što smo rekli, biste, ovde iza nas se nalazi jedna fontana koja je opet podsjeća na katastrofalnu poplavu s kraja 19. veka, zbog čega je na 100-godišnjicu od tog tragičnog događaja upravo podignuta ova palata, a sa druge strane, ispred zgrade rektorata nalazi se i bista Jožefa Atile. U brojnim vojvođanskim mestima postoje njegove ulice, pa čak i škole. On je išao ovde u školu u Segedinu 24-25, ali zbog jedne pesme je bio izbačen iz gimnazije, ali evo vidimo da je kasnije doživio takvu slavu da je ovde uzvraćeno i da je dobio čak spomenik.